Nere malakan yam kana itin kontin ba rache me ke lere me bajaling wala shankara o kapai baro ronkina dangro widi jandangro widi bakal men bana writing gwasame chala de wonena Parliament changed the peace agreement ahead of the 2026 election. Parliament nere konti la jingoni chala de wonena take ngwani ti chicken ka approved ke sha las ledaken kada to ka diyar kamal edan e cha tan ke 2018 kam Dr. Machar kene selpike me yadit ka je report me bana roja dana shala da jingoni ke ka parliament bana jilinga George kone many a political ke major political decision me jak ne tingwan ko bikene debate ke bika writing benung ya keleo ka tada na chalat ke je ken iti content pinsel bike me yadi ke report na chalat ka cha nyo di media dayal gorjeno biajelim gwasme ken konwen ya mi jiram jidit kan online TV channel gorjeno gender channel ya support there subscribe kada di janyu abone ko ken miti ka Facebook bi gorno bi follow kamekeni follow goran bi follow kamekeni subscribe ka YouTube wor ka YouTube bi gorno bi subscribe ten kare polat kono me chala de wonene why South Sudan Parliament has approved change to the 2010 peace agreement jim wona tinte ka Parliament lo aga bor awa chicken ngot te chala de gere ken chicken ka laslet ke chicken ka ger larno chicken ka ger en gere chicken ka ger ka jame chala do bete karik to want to talk bete ke major impact re wike South Sudan gwada una ask murial narodi ne kama ka kwi kware men balat ka jen pai wero ronkin dangro jendang re bakel te mukule joy tinene men walle mukune edin wan ko le dier keje enu en major a political change chala de a team ke bon kirma yadi jen be South Sudan yar ke je be yar netin wantin chunkel ke self ke ma yadit tin ku benefit ke self ke ma yadit larken no nene a ken last man let ke removing some requirement te konte de kula lalet ko bi peace agreement ba bala complete akane ya mas ikane ya mado de ka ger ko ken ku ken election ku ken delayed agenda an lat ken akane ko goro jona ba kuin kwar ba jalat e mas no ke de ti de ga dil woch moy kontinan walle ka ngotin konen cha yapin te cha lat gwase dan me tan kamal kam Dr. Machar ken self ke me yadit ken mote konde cha yapin Omenyam Gorga Jeno Nene the population census de Jalat Gorga Jeno de permanent constitution de Jalas let the unification of force de Jalat mat bona di alko de kula shole national army the reality gamka kanka chub gwasniken kalat ke jen tema eno chi parliament che ja approve no kana reality chaka gor chi South Sudan Parliament chi kana approve no ne te cha ya pinke 2018 peace agreement jakan queen kwara ko be delay na me lat ko pon mi cha la da kum sel peke me yadi jenta continent ma jan lat kono mo ngai kon di ala no tetine bi de be baaj bi kan ka tukre wike South Sudan kare podana chala tenetin kontin timit kesel ke ma yadit ekenne won wande konde cha gwar pinke 2018 peace agreement ka cha tan Dr. Machar kene selbi ke ma yadit wodien wajen gorkano bi male dana cha tan betelot ke betelwang so kuje moni che chuon ko de ka woch ko mite ka kel mi cha banjor ba male dana cha tan me chi korum dang di me chi jakap chong baje yar adong de we dere we ko beteloy kor nyok again kaler mi shalat ka shama kel ka pay baro won kin dangro wir jan dangro wir bakel
The members of the national legislature chika vote ke chika kwany ne de konti la jingone tente ka parliament chika kwany chika vote and by some part te cha la let ke te cha mat ke 2018 peace agreement ba ka dil watch kacha very too important part ta ka kwany no to ba ka dil yak aken kuin kware kan network ye kan national election kan network akan te garo to bombom te badil yak to cha ga gor ke jodan jikan lat gwasme man yam jikan lat akan nene akan national population census ba je yor jok ba lo lat a cha kuin kware a cha jalat national population census adobe dan ba ping ne ndial ba kwen keje ba na ngaje no pek ne content re wika so Sudan pek de di akan na mone ba je lat after election rewde me jigan nyoko mi yakene kene konte ka parliament a permanent constitution me wade tu kede complete kan na mene ko charge bulon ka to kan tema ba je lat after election ba lat ka kormi cha ko in kwar charge lat Shiriman ana cha gwar pinya ken under the amendment men cha approve kan ji parliament kan kan mo dangro te ti te bom te tini kan ba ga la da cha kuin kwar cha jalat guyena take which de we ka kuin kwar ku je peg ne ka take which me de kuin kwar de jalat ateleje bon money men ku ka la guide ke nyut ka drop. So this is one of the biggest political decision mimi kwa peace agreement kwa jetan rewika so Sudan. So right now right konate ajena dana tike na mo anu ngum le harode an ko inkwara badil to wala tok gwani mo charo to bom chaga wuti ba ko lat after election a changana medan elat ke 2011 independent cha datu ni cha kon collect cha population census cha ja korea le ka manan ngotin ba na kula guide chalet daya bang ba na lu kwen ke jok kon goro ba pena ba ja ngach yom ya pena ngach bina ku we ka voting ajene ku South Sudan ku kan vote ke je 99% bi ka vote no South Sudan a we rode ka Sudan ajene ku separation ko la to ka je ba me sha blada selva ke me yadi den wala kana bonde ka support reke te we South Sudanese te je and population census point yo ke je ku by information ba ka collect ba pina ba jangat within the country gel logo kuma long ba ko bi kana ngaje no an area me kane dang dit tino ke area me kane dang dit tino bala tan mo tike mi adi tino a jene tel mi gwa chale ko ba pina ba je kwen ko ngaje gwanu wone ne ren kontin tire wi ka so dan charge nok ne di alka ko refugee camp ka DP kade de ti chikan chunkel ke self kim yadit so kir che go ba pinat ba je kwen kan loga kume eno der pin ne ka der je ngach so why ngu kim yadit ko mishena mo ko elat ke jemo e be lar no tel mi alka population census mbalat so na men dire ni to wan cha gu je no melet kim yadit de che jien comme alka democracy che we ka dictator ko jen tara magore no there are and deja kwan chang kwa political parties kwa ka register ntame just a zero ne jen a symbol ko mo ku yen peg dun adoba den den ko ga ko in kwara ka jamo ana wi to manaken mala lat kelung a census information peg nath ba population census ballot then after that manakulu we come do den ko jen jela very important role on ke electoral planning mite ku inkwara mulatke ba pena bangat iyo mecha ngaje no ke ne to ke million chopkedi dem na kula we ko ba ku inkwara ba jar gwan kan population census kana kon latin de na kula we ku inkwara idi na mone risk lat kirmi yadi den wonene bunangut kum ba ku inkwara ba jalat ke December 2026 kane rawata ti da chakul woje kana tam kaci kana approve no cha gabul halat kane kan tan konin kwa kuin kwar kwaje delay ate mi cika lat gwas melong ano do badanen we can
we can population census kaja akana duwar tela na kwak tela yu akana kuje motel ne budget maba pengna baje kwen binawe ne remote area ba pengan de albaje kwen winmi akana tel ne yu to ngene ba kuin kwara baje lat ba kalo kwen after so ngai kon dial na me adu jan do budana la election la ja rikaja baje yar kaja ajan do bele selb kimi yadi dema ano lad jan hotel budget eke che tam che la limited ke che tam che kwa so kir ngai je tam beten but is the one who shortened the time jan jak dial ko ba bu ko chojo ko gor jeno bet dial ba ko ruf ko run be election be shurik na me chala do no ken ne selb kimi yadi den wodi jan do budana cha population census cha blat ke je ken ne tele yo ko je mabala wala after election how ba ko la dide na mo mongot mu kwa question rewde ata dande bu ngoni de je lat ke no cha bu ngoni cha je yaga teme chebuleten chebula part of maba mat ke election ko election ko delay asab ke ma yadi tan mi shala permanent constitution ba je lat after that ngai kondi ale not again dini generate which again the highest law of a country mitela bon woni mukuna ala ga ke tela ngoti cha gwarpin de wi der wen yamde der andere chonda ya ngajidi en citizen da ya ngajidi no te ga chon ke te ka right kiran che de ngach so for any government institution will be let ka ngot ko jen kam kwar power no ko bigna bukan ka right ka jen gang chuong nen kon la citizen mo muke joje no tel mi shalom ngot en randa let ko ngot ke jem ngen right now ko Sudan liu na ni siang na kana American police na kana SSPDF na kana anybody mi je gwa je tanda jinak reason liu na ka je wodi o tel ngot duno 2018 peace agreement e cha tan kirmi yadit kan da kama char che nyu da gwana wona ba ngot to ba ga dil gor akan ku self ke mi yadit kala yarn wala ku ka break kan ngot to na ti chala do cha ka de yar de ke tin de kan country de kan guide but right now a self ke mi yadit kan ngot ti gang kan na pin so mugu yana mission moram la ro ti gang kan na pin we mean that she ram go so Sudan bete kamal ke ram che go ro wujmo bete kamal the region karora so ne de country members tin met ke jen amen mendana chi tuok dar ken wone ne chi South Sudan che kuin kwatan wan che ga yon niam la ka passport so ku mo this time cha bele passport a chang ba wone jen permanent constitution ken population census ba ga bil yak cha ka gor ana we ke election so rom kan ke election ka gor ko run ba ku ken ke legitimate ke genuine ko cha kwan ne to konti la South Sudanese wa let kan mi shoda lut mitel ngote nyo da gwano de tidial de kolot ke de galat ka gwadien kana country che bu continue te ke delayment a cha kuin kwar cha jalat ban ngai ne diala no lat ke me ane ko de kel ke self ke me yadi jakano South Sudan be je ngi ken min we ka chi de kan ne de kon biliu ko mo ko ro to run what will happen kir tel gwajje ne ko ken cha ko bijek so ordinary citizen kan bi chu jone wal kir cham ko weekend yan so right now am right kone cha joje no chi self ke mi yadit cha kan rawde ti cha watch permanent constitution kan a population census cha la ba ko la after that election je talk so guji di jira mo mi gunya me no chongo titi de kala ten kwa country kwa la guide very important point de din jena a chen self ke mi yadit but to ba ko te ga kel no self ke mi yadit be cap unification of force mad bonde ni dial men ba ko national army mi cha permanent constitution cha ko okay cha population census cha je wuj ke mi yadit ngai jeno SPLI will take a ditch bonde ko ken de ken ke din so what is the reason right now men bi so dan bi nang niam kede ti cha ga lelet be unification of force be je lat gwadan dien gwami mo kuji SPLI ku kan de man no ba ti ali ba kontu ba unification of force ba je lat de indial ba mat gwaskel ke lokir mi yadi de bu mal ba kulu wedi ke bu ko kwar bu kulu wedi te mi cha la selba ki mi yadi gwase ma ga report men kire cha la nena
akani security is normal ka South Sudan akan tell me chale insecurity tell me chale court here right now akana court ja under control kwaje control dine SSPDF kwaje control dine ko point self ke me yadi dia dan le de win mon right contama ajena population census kana mutual kame permanent constitution ajena tell me kana affect ke election ajena security lat ko mabo ite ke reform gorke ajena di al chaga lat ka gwakel so en kan de content bu kwan bu jal kel ke dine SSPDF alo ba ganga dine SSPDF a chante ko lat ko rin gwaza den self ke teleri changa kel so right am right on antama security reform one of the factor me go ken we shibutu ko self ke me adi tiagor mo wala no ba security reform ba jalat ke security arrangement by unification of force ba gala let and then by self ke me yad be just set back be self ke jakawu ba queen kwar ba je yudjok ba queen kwar ba je le passport nyoko again ka kir me yadi tiagor gore jeno be nyawro ka another 5 or 6 years teacher queen kware jaga kwal kaje so ci just feel like kan wala da joje no nene position da ante kitin ko kan te konde tangi mal 2018 peace agreement kan mi sha jene no no de jeno en queen kwar mulat ke chalet ke kwida esel ke mi yadi let queen kwar da makarwade so ne bene ngot ke mukte ne kur ko ba so Sudan ba jaga jalor pin dictator mi ci goro bna bu jal ke bu ta kamal mi do de mo sel ke mi yadi we ka wenyam atela requirement in kono chala da cheka bila le da cheka bugor nyod jeno bu so Sudan ba nyokka mulo jere ko na me agenda le rode tinetin konti la lawmaker ci kana approve and go cha queen kware ba queen kware ba di lat cha permanent constitution cha yak cha population census cha lat cha yak kana unification of force mo tel mo gonetin but security kan take security kana ba ko lok witin koken agenda le rode na me so gu yene di gweno queen kwar bedil to gweno no tel kormbu wada lat kangai kon diale ci SPLA yo chika warning kaneto what do you think ka 2018 peace agreement dan ngoda gweste kejen te jiak kemi che jiak ngum ku ma SPLA yo jalat ko ku ma SPLA yo me ganga medan me ku ka gango chikan ko deter ku ko shama cha da tange 2018 peace agreement dan e chata until right now kim yadi jenti diale cha ko bilat ko jeni che da ma cha che yen badar ma cha ra manangare wiki juba chi rek ma cha nangamo ka chi pada SPLA yo nangamo ko bom nang kana je international community so international community mu bi kana lat ki kwide ko kur che bu to gwa do mo ko cha rek ma cha re cha yen tene de ko ken kwa tikten ko di diala te ga karar a chan lugran da kan ma cha ba ki no ko je te ga mbisal be force take other forces deni ko ken te door to kwa demand kwa jela the same demand latke kuma SPLA yo shi ode kan kwa de kan pan bal kan de kan duno lat kan onene amma lat re which a dictator kwa remove ene dia la ke jel ke jen channel go ande na ko je kan dia la te ka pan goal ti kan telere kan rana te ka pare de but right now there's a lot of things to talk so ko kontin be bajelon kamen bro da lat ko self ke yadi ci ngo tamano tel mishal kede tel mishal permanent constitution tel mishal ke population census so what do you expect ka kan pattern be ngo yimo buto